noies, sabeu que aquest any l'Andansa fa una activitat per col·laborar amb la Marató de TV3? Ah, sí? I què farem? Quin dia? A quina hora? Llavors. Serà el dissabte 17 de desembre. Han programat 3 Sharing Class. La primera serà a les 10. La segona a 2:15 i la tercera a la 1. I com podem fer-ho per participar? Per cada sharing class es vendrà un tiquet a 2 euros i amb aquests tiquets es farà un sorteig per una maleta. Qui pot participar? Pares, mares, amics, avis, tiets. Pot participar tothom que vulgui. Inside my bones goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't